watinda ta musiaisa mwendo nina wikwatio kana muthenya waku ithibwe wi wakwa ila nina ukethana na uthocha nthini wa kilungu cha usili. Kilungu ni kiito usili ni vila tunenga ikivathukanio cha aki no thasu wa kuweta we mwene nthi na inde musiaisa mwendo nyeni ta wa Caroline Mweni wa Muteti na twina mwoni no kwithwa kiutabia isito yake na mthani wa munthi tuati ya kilungu tunaikite wakata tumevututa andu amekwitwa executors na ndio lilikanya kana executors ni vala bethi abandikiwe will na mundu ayandika will indi akasia ila ngakwa ngania ni mama ketha matona kwitwa nthini wa nzama ile kethwa ya nyakitheka nienda indi mwini witu tutabia eta wata na tutabia mo ila metwa we are war with ya ne mountain wa kuwanya kitheka ke ni karibu mundu charity kethia musia isia mwendwa na tuilika nthini wonena nya asanti kwa masitwa ni tawa charity muthoni muli kana muthoni wa Katuku na ni wani muthocheba na nduko kwa farm ya BM Mungata and Company Advocate Live Sartaj Building Masako na ni wani muthocheti na nisie ubo wa succession ana straight away yondo na kulwa executors ni andu alametha masakwetwe ni mututia ayandika will na executors ametha masakwetwe ni kenda mafosi process ino ya kuania kitheka maiki kana undu mututia waandikite kwa will ni wo maka na mayuka ba kwa ground kana niguo kitheka kiundu na ise nganyane we banya kana newe kinaki kana uni wo wailita kwithwo kikata niba likaishu koko kethia andu a elimi maandikie will lakini ni moka ni makwa na nonu maine executors no tuelesia ila makwa baba enda watu na ku will we muandike ni what isu either equally prevalent muno there and probably manai joint owners makitheka kana manaki kwatite meli na we there sana ti related maybe nando manzama wimwe kana chama there ni metwa na metwa eli at the same time kana we weta ela you maybe and why mena tatu aseta numba bandu ni mauye mele numbe swita na ti lakini maitwa anite kwa uisi property ino ni ya ilite divorce kwa estate ya umwewo wisi saka either manai joint owners ma kithekaki kana numba ino sana koti yetha ina ikulio tayu nienda umana succession ila ika happen ni bau numba ni suni kwa estate yao koti ya either na ikulio isu ni sia order of seniority there mundu la muko bau niwe wasiumia watawewa ukuye wambe na uo wakeli niwe yu wakwa the second one wako wakeli ku estate ya mundu wako wakeli ni yoyo sa property isu ukela wakwiye wambe inde yufu mutana mali isu mali ni wako wakeli sana kwa siluisi ya joint ownership kwa numbe suyu kana kitheka kiu tanengo wako wakeli ula wambe estate yake kana siana yake tondo beke luchuke tawa order of seniority mundu la muko leo oneka tawe wakwa wambe that is either ni maonite property suta joint owners now kwa yuta desio kemusi andwa eli ni mume na muka na ni makwata accident na meyo na executors ninge either ni maandikite will on the maandikite will saingi ni withia kwa ningwandikite ta executor wakwa tase ni mundu ome a mundu muka na tikwa ithionthe yuko tibau tio ikeoka isisie will no imane you either by executor either by procedure kana sindu ila waandikite bau maybe dependence tibo we koti unisia will no ikasia either no to the procedure ya intestate succession ti assume by will ukasisia you executor ni wetwa tikibeti chako na mwetwa mweli na ticho waandikite kana ti mume waku na mwetwa mweli na niwe wa mwandikite koti nio ianal kana irrevoke wilisu na yika intestate succession na peo kindu na utatabitie wakata tungi ta siana so sisa uka kwinherit malinde
immediately muika succession kana nikethe wake considered nondu kana katanengwa mali ke maina ni below 18 mwetela kakavika 18 years and above, lakini inyake kano ithe yake no hold ya property no interest ya kana kano akasya ki cha ewengania lakini nundu ni kana ngamunenga bicha 18 years pesa na ingine society asi adopted ona socio na aki yaonewa sina aki yaonengwa otakana ka wake tio kosa maybe bela wethe ni matwani lakini maina kana ende ni maka adopt yume ya yaitana kauno ndoke unguo sobe wako ila mali kwana kanengwe okay no ke so dio tena me ukasi aye yuka we pek kanga wa hata yu make kata ukesa kwa sasa ndio yuka na kati kama so nisa ndio masasia no simbe unatona toa tutwika ende titatwina kwana nanando tina mena right ya onewa tao kitheka ona mwetu wenyewe wewe akome sina ando measia one mwetu wenyewe kitheka bieba ende kumba mothe ni twamba na etu ni maana wa kitheka ona kana adopted independent kwa estate ya mututia kuona mwe manenga wa kitheka ona etu ni maile tonengwa kitheka lakini wethe avena the kindu wa doctrine of election kwa succession no wasi ndikwenda kitheka tangu ni ngutata ulilikana ya estate ya mundu fulani ula mwene yaya dilikene sitwa yake kana kake ni kaisi ni na mali yakwa na nini twaitwe bandu banako mali ino yake ya ithe yakwa ningu elect onaitha ninandikitwe wilini ningu doctrine of election ningu ndio mienda nina kwa ina twaiwe wala mevono mabane mali onabaka ilasi yakwa okay no elect ku maosa mali lakini either we kana without a right ya ku inherit kuma kwa estate ya deceased either ya ku kana inyaku okay natua wase bandu ba unenga naye kiwicha kwa ningosa lakini ningukita ndienda kweta nigwacho ningelwe tio right yako no right yako bora ni chako okay ila mundu wako atandikite will nini sibe na ila possible kwela valid will na ni wako atameandikite ka tutabia some of the possible consequences si sa kumela si yako kwikata mundu kukua atandikite ila possible valid will saingiano nimetawa na ni waandikite will lakini will either wa ina format ya undo ya elite ni kwitha ilie nikenda koti yetikile beni either iwetete dependence allow tia ni either iwetete executor ni either iwetete all the assets neither iwetete how you bequeathment how you want to kwa kubiwe ndoto ya mundu no okelewa kaandika will indibe ila kithimi kilila wa ni koti kasi will ye ajitalea kana ni invalid kana ni tete kila okay ku andu mayandika will imendeka ama ikwa wakili ikenda andike undu ya elite kenda ya ilila kithimi chune ya bituka tundu saingi no easily irrevokiwe na yule mundu wako itesite kwamba kurevokiwa kana already nimese I will ndinaandikwa ndu violate lakini mundu ndakwe consequences kwa will nikenda will no yetikilwe mbe ni undu yandikawa ndini na kutabia ni lazima wandike executor ni lazima wandike dependents ni lazima wandike assets na liabilities ni lazima wandike bequeathment undu wenda kitheka kianwe etha kianwa ni eka umwewe katelembo ukasia no ukanwa equally kana ukanwa 2 times lazima wandike undu ukwenda na ukasio uka sign will ni sign yao kila kadhanguni uka sign na will neither ina 2 competent witnesses okay they are witness ngosi na uyeve ya ngosi no t dependence kana T and more benefit from the will. Tulu si will T lazima dependence ma benefit. Will niku ona niko nenga ona friend waku ukasia uwa ye munyanya wa na munenga ngali onera T kana kako onera T kibiti chako usuni useo wako andika will ku
ni venda when a competent witnesses eli alama teo inherit anything from the will na ani metha maikite signature wo na ni metha maikose ona ku uyikia signature waku na nive ona you will they are T valid you with there ni watuika invalid na automatically no revoke ya wani court ukalewa na walewa you court yika succession ya intestate tamundu utandikite will kundu nenga wa another chance tio watu tabia kana ketha mundu muka wae mutwae already lakini musiuni wona aye bandu yani abo kana beona mathina fulani na we yumia wathi bandu bangi ko malesu anenge to mususu no wasi ona rosafi aye mali ya iwangania kana ewe lakini wathi musula wotwawa ende kuno waiwe mali okay na ende no usioni kenda mundu ketha ni wese akathama mususu byo mundu ngiwe yangule naka pe ndo na kwetela ende naye wa mali suwe ende ngase musiuni na uko lai ni thingatowe bandu bangi nikendo ukainerit mali ya mususu ngi ningiwa wa mina orimari na probably moyani twe wa rimari ngo inherit ya property ya mututia wa mino twa bandu bangi no na ketha we munenge mali na wase yuni already we munenge already etha we munenge you no yuni yako i revert ya wo succession act ya ite mali no i revert ya back to the estate na etha wa munenge yo sawa ikasioka ingi kwa estate ikanengwa siana siake kana siimake onetha na munenge mali na muma mususu mali ya mususu netha na munene etiabo ni thinde nacio kana maybe ukamwa etha ni watu awa ingi kana maybe ukamwa ciana isu nundu ni ona ciana cia mucio mali na nenge tuketha ni miunda no nite miunde no indi ngetha ni omui ngatoila miunda kana ila ngali na nenge no ni thindithi na no sada netia mususu kana maybe ni so ni cia mususu na ona na atwa woko mali sino na yesi wai ciana nundu cio ciita lota cia mususu ni cia mususu no okay na indi oba nini no tuelese makwani namo alama kwani yani mundu usu nukuye na makwani na twasisa bengi yake na ngili maybe milioni ta miongwele ona ngali yake si bandu ona kineka kingi ke bandu ela tukusoka kuiba makwani mandu ama mutaite yula babamba akwikwata nundu ando ni mind ye kotini na nimeiwe enda mwandikwe balua na maandikwe balua na twasisa kweli to analyze mundu ipo na milioni miongwele lakini nake atoyeto ngilita maneli bandu yuwe tiambila baka twambuthi kuiba madeni amake nikenda tese kwa iwe mali mundu etwa ena liabilities kana madeni ni nuiba estate yake kana miunda yake mali yake ni tumika ikaiba ni lazima aibe eo muku ku onateeka petition ino ngotabasia lazima ulist property kana assets yake na again ni lazima ulist liabilities kana madeni make ona liabilities ingine withe ya mundu ni wetwa na nuna tete kitheka na akate ya mundu na withe ya mundu su ate wa kitheka niwa ndanambo transferiwa ku bado kitheka kiita na isitwa ya mututia ku andu asuo ndewe sisu no form of deni nisiandika wanthi na administrators kana executors ano nimeka kindu kita wa apportionment na maiseovya report ila matwa kwa judge kana kwa magistrate unduma mevete madeni ano imwika calculation kana ona saingini withe ya mundu mututia aina nyumba kana aina o mali ngi ukethia munda na maybe babanditwe miti yake etwa iya nwelito ya mbesa isu bevala siyawa yutamba kungamilio bu twamba ko sodhomo munini na tuisiokethia mundu usu wibaya wetelete amane yu pema balwa ile kuhususia kana process yo ni ba musisa mwendwa twamba ko sodhomo munini na nitusokethetie
Osa isa mwendo na inde ni twasiokethia mundu e charity ka tutavie ni process kana mutalatala weba wati ya wani mundu nikenda aikithia mundu ndo nokwie makwani ala einamo ni waiba nikenda na datu ya iwa mali twaiwe atene kwani ndi kuye unity list ya makwani on the way namo tukandike kwani aina ya bengi kana aina ya kitheka wo wite bandu na etha ni watete mundu kithekana ndanambo mu transferia ndanambo munenga kikatiga chake ona mandika wa ku mami nandikwa na calculations on this ya minaikwa ila kila kikatiala nicho andumake makaiwa na yuma ilite kushwa sema baloka na maenda aba usi yu kwa petition ino form ino nisiandika wande petition ni wame amaende kotini makanewe forms kwa satenda ningi mayuka kwa wakili akaandika form isu niwo mama seo basia form na ndini wa form isu ibandika wa assets na bakaandikwa liabilities makwani onde na kwa assets inosi yake iso situmika kuiva madeni yaso usiamina andikwa administrator kana executor nimo maenda makanenga na report kwa magistrate kana judge makasi ata na calculation ni ko kila chati ala nikino na kwa bekindu kita wa kwa petition ino bekindu kita wa schedule of distribution ila yuka after 6 months kila kindu ngukuya uteka kita confirmation of grant imose obasia madhangu makoti meta wa summons for confirmation na kwa summons for confirmation bawe tina ni muandika schedule of distribution mwamina ana madeni wa minaiva kila chati ala kwa schedule of distribution kika undu kailite kuwawa na nisi useo ni kana babe na executors lakini kana ala maandiki vitwe kwa will na babala bate will yuko tinenga wabiyoswi kana beka watu bala bate yu kwa executors na executors bala bate na executors undu ndaandikite will kana maybe andikela it valid na koti wa mutabia ayeyuyu tikia anya totandikite will both executors na administrators akwa medho amaika the same work no undu wethe aba kwa executors bethe abena a will na ba kwa administrators bethe abena will lakini be ila mitala ya succession act ila hivi awa yevo yatiawa etha mundu aina kibeti kimwe na kana kamwe boundu maileana etha mundu aina polygamous setting boundu maileana that is etha ndandikite will boundu mitala while follow iba kwa succession act lakini etha aina will ila mitala oundu waite ba kwa will kiano na mama ile itakuwa na chao kotini yu kotini ndiko yeye by letter of chief uyoka kwa wakili nikenda asiobye schedule asiobye petition wailete ukana letter from the chief ni wailete ukana list of assets na copy ya title tunu no last my tike search baya mobisi ntumanye akwa kana kitheka ke chake yubu ba copy ni bo uyutana maeleza mundu takaito labalua wa chief na death certificate kwa certificate ende itheka yitwo kwe wasia ibo ina title moke na sio moke na copy ya title nikenda tike search timanyika na itheka isi ya mututia kala siandikitwe sitwane yake again moke na administrators masakwete administrators either ndai na will na either na will executors maivo na yoka na applicant amo petition ti administrators ID sio na dependents moke na list of dependents na dependents ama yoka na ID sio tundu no last mama consent kana ouni wota dititikila nite procedure tenda yethe ili na tenda tane wesibo no mwetha kwa schedule of distribution tenda tane na yokukwanya kana kuthi kusisa search kitheka kika na process isu yonde ni thia inengetwe ibinda kana oundu mwakalata maundu nuwo musungi wa mituke kana vela like timeline inenga nitwe ikoti be timeline inenga nitwe ikoti tundu ndikuye unenga wa temporary grant wa mina utwa mathangwa no kotini
na metikila uti lazima ni kwithani watu a petition yitikilwe no isiawa kana yandikitwe the right way na no ilewe kana be mundu wao woka a object asia ndienda undu mwanite mundu ni ku object lakini ayo object yoka aka object after munenga wa a period of 30 days kwa wamino petition bekilunde nina kutabia kita wa advertisement no lazima hii advertisiwe kwa Kenya Gazette after a period of 30 days ika advertisiwa nikenda alame na bina makoka maka object kana maka protest ku protest ni after confirmation lakini ku object ukasi ati kwenda hii kianu kana nyina ina kana na kana kake na ndiandikitwe bau kuno lazima naandikwe kuni munenga wa a period after 30 days ya advertisement kwa Kenya Gazette mami na advertise no kendo na langi matese kana kiini kiende kana maybe with ni wa muteye kitheka ndamini to kuiva kana maybe o transfer to ndu waweta uketha ni wake sisa baya kasya aya mindo kunenga netwe kana mundu ena succession kwenda kweka but I don't know kana ndiye mutabie you either ku notify the public kana be succession yende nikenda la mena thina moke maka object kana maka asya mongelwe na tamina process ino nunenga wake ndokita temporary grant na wa mino nengwa temporary grant ino no sioka you after 6 months ika confirmiwa ikatwika permanent grant lakini otiba be other forms of grants ila koti inengana there be grant ya there utaunungu utabasi abawiti nanga there mundu aina plot kana aina kitheka ubandite miti kana ondengo kana usindu mali utaunu tasia mali ya mututi andi kwa tangawa ku ona ndengu ino mwaketha ni mbesa isu bevala siyawa be grant ila muosa ona sio si temporary grants be ila muosa ikena siketi kila ukathi ukaketha kana ukosa ni rent kuma kwa nyumba yake lakini mbesa hii bevala siyawa siketela nginya the main grant ika confirmiwa ya mino confirmiwa ni womo kana ona kimuosie kana kindu kimwakithie na again isu ni grant mweita wa ad colligenda ya kuosania sindu na ku preserve mwetele the main grant confirmiwe na wengi ya wethe ya mundu ena ikwani sana sana sia just the accident mundu ni wokie kwa accident tio lazima accident tio lazima you muatie insurance kana usindu taisu kube ingeta wa ad litem either imunengete mwana wa kusila ikwani ye yake on behalf ya estate yake ya mututia there are different types of grants ila ni temporary muomwetele nginya kwisonengwa ila mingi na yuba kwa administrators mundu kenande andikite will mauma nao ni koti manenga kana mauma aba administrators inyutandu mamusini musakwa ala mwenda me administrators na mwathi mwatwa petition baya kotini kotini tikila mwasakwa ando ana me administrators ko ninyu ando mamusimu sakwa na mwithi baya kotini mwasi atasa kwa no na koti iyitikila uyu charity with the andwa masa ku administrators maybe masa ku wanachendi ukethia mundu ni twisi ethia ona kithoko na asa kuangania nundu ni wisingania no kumukwata kweko mambe osa kitheka fulani pembe tala kana court saulikila bakuikithia administrators amasa kuwa nimekuwa kitheka kiundu violate court ni siasia na imweta inyonde ikulia ani momwenda tondo ona mwisa ku administrators no lazima mu consent nyinyi ta dependence no lazima muka edha mwaisiana 10 na mwasa ku administrator maybe ni nye nu na kana kange kamwe na muikueleanwa no ti lazima consent nikolea mukasya muikwenda administrator za ko koti ni nenganito idini mwana ko utundu mwasa ku administrators no lazima muka sign bandu mukasya inyo ndeta family ino ni mwetekila
asume the mayor administrators. Nundu kwi mundu tona kwasia yundu na unukwie na niona andu ala meba amagwata mate kuelewa ko unye mwene kanose ebuso yu nisa kuengania nundu nisi tikila indi nimebinga kwata the biggest share kanavyo ulo undu ukethia ndana ati ya mia yako tundu yelio ile ko uno usio wa mia no usio makekata mota musi meka lendi masakwe ivye musi no wa fulani tuosangania nangania mesa kuwacha me tuikanimo administrators ila kitheka kiketha kijani nimo makafosi me withie kitheka kichano undu bailite na yutu athi kotini twathi kwasa twasa kuanganya nanganya owe koti so sisi ai ekuwa ibinda diana kana ni immediately ningi mwa petition ti process mwa petition mwasa kwa administrators na wethe abai objection kana bai na ni mwa advertise kuma bauyu ti straight away kunengwa temporary grant mwamino nengwa temporary grant muyetela now for 6 months na mui confirm wa grant lakini ukethe abe ni saingi ni withe abe agency fulani itonyotoma court ikanenga na after 3 months lakini ithe ai sana koti yosa ikonfirmia after 6 months. Yune incident tari reto no tumaende yukindu kitonwa mosukume okethea yukwana nondu yutu kwigwa yu no twendi tukakasa koti titabe after 3 months ukethea saingi ni mwenda kwiva school fees ya mwana kana ukethea mundu ni muwau maybe nuku need mbesa hii kutwa kututhisi vitali saingi ni mukasa koti ukethea after 3 months ni ya confirm lakini either very either tikindu kitikilitwa no ki happen ya lakini withia saingi 6 months niyo either yesterday owetela mithandatu etelo mithandatu ende thathe ona emergency tondo to okoti tono kwika tuikase ni lazima lakini wondo tono kwika nikenda yutethelie nundu no mundu nde wana munda wiyo ba o tono mutethelie wanu kana thiatha nende musiaisia mwendwa maundu no asu ala methitwe ni ndilikaja kana nthini wa kilungu kichosili po ni botu kuete we aki yaku ni yiba kana uthase we no uthase wa kwikata ila be kwanwa mali ngalikonia mali ya kana weta kibeti chake wenda kwaniwa mali no naende no sionga unenga nambia mundu charity ila mwesa ithi ya no bandu kana mukune simu umwe charity ni na thina fulani kana fulani kilunguni kichosili ni botu kweto sunge wa makuli tasu naende charity no sioka nenga musiaisa mwendo namba yaku mutabe thande oneka ba simoni ende ailito kwithila ma nye kwa masitwa ingini tawa charity mudhoni moli akana mudhoni wakatu kuna namba yakwa ya simu ni 0710 453245 na kwa social media sio ndela ni Facebook kana LinkedIn ni nenda kwa isitwa yu ya mudhoni wakatu ku na ndukuma BM Ongata & Company Advocates na ni wite moyo tende na kunena nia sindu isi ya miao ya Kenya na ni asante mundu charity nwetho ni wikanesa museisa mwendo ende ndi utabia wetha we onwe kwa ni yuko ni awanya wa mali ya motutia no sio kwa kunia mundu charity kana ende so kwetu ofisine wake okay mutabia we na thina mona ende ni na we kwato kana no kusungie kulo yako ila withitwe we nayo undu violate usu ni gwa muthia wa kilungu kitu cha umunthe nye ni ta wa Caroline mweni wa muteti na ta kawaida ni kwendea utuko wa Koila.